Mapayabak po, sisters and brothers in Christ, at yutana po keng kalima ng Domingo ng Pamanyubling Mebye, inke katamo pong magmisa, inke katamong koro paroko, Nolasco L. Fernandez. Mitipunta mo po ngeni, kilagyuning igpang, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ingginong sinubling mebye, manatiliya kekayungan. At keka antimorin. Pasibay po isundo tamigunam, tungkol king kakatamong ginong sinubling mebye. Yung kakatamong mayo papastol, itamo ring tupa, at ngeni po king ebanghelyo, yang ing tanaman na ubas, itamo po ring sanga. Ding sanga, bang kanita makapamungalaw, kailangan manatili lang makatayid, king tanaman a ubas. Itamo po ring sanga, ring mamunga, nung itamo makatayid, king pun, king tanaman. At itingpun ing tanaman, iyapin, ing ginong sinubling mebye. Para karing penandit, etamo menatiling makatayid king kakatamong ginong, ing ginong sinubling mebye.
Sisyan tamo po iti, manyawad tamong kapatawaran, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, ikay tanaman aubas, at ausan mo keng sangamo, Gino pakalulo. Ginoo pakalulo. Hesu Kristo, ing agtaning biye, ang mamagos keka, yan naman ing mamagos ke kami. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, nung kasan metong daka, kasan metong miya naman, king lugod at king espiritu, ning kasuyuban, ing balang metong kaya kami, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos amayupaing tuto pakaluluan na katamo, at king pampatawad daring kasalanan tamo, idala na katasana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, 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 in excelsis Deo. At kingiyato kapayapan, kaming taong kayang kaluhuran. Pupuryanda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan ka, panguliling maulabong ligaya. Ginong Diyos, sariningban mo, Diyos ipang mayupaya. Ginong anak kabuktong Yesu Kristo, Ginong Diyos Kordero, ning Diyos anak ni Ipa. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ikang nilalako, ing kasalanan yato. Pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Ikang nilalako, ing kasalanan yato. Tanggapan mo'y dalangin ni, tanggapan mo'y dalangin ni. Ikaw makalukluklanan ng ipa, pakaluluan mo kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Uling ang bukod kabanal-banalan, ikang bukod Ginoo, ikang bukod kakatas-katasan, Yesu Kristo. Bagunging banal na Espiritu, tindigayan ng Diyos ipa. Manalangin tamo.
Oy paning Ginoming Kristo, bilalag mo karing bansa, in magligtas mong upaya, at kitmuan ding sablang panawon, karing amano ning metong abayong dalit. Pakirandaman me ing kablas niting dalit. Pagkaluban mo keng siwalang mikanta king kekang kapurian, kekaba niting panawon ning tula. Itihadwan mi keka king kapamilataning Ginoming Kristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambemo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning dapat daring apostol. Mintaya Jerusalem, Isaulo, at pekikwana ng makyabe karing alagad. Dapat ilangan manglaplakeyo, eraabot paniwalan ing tutune ping meging alagad ning Ginoo. Dapat sa upaning Bernabe at pepakilala ne karing apostol. May linawan na karela nung makananuyang pepatilip ing Ginoo kang Saulo, kanitang misan a maglakbeya at king ing Ginoo migsalitaya keya. Selesena naman karela nung makananuyang menaral Isaulo, king mong tepakan, king lagyo ng Jesus karing Damasco. Makanyanyang menatiling kaya beyaberay Saulo, king pamaglibot da king kabilugan na syudad na ning Jerusalem. Alalang takot manaral, king lagyo na ning Ginoo. Mekipagsalitaya at mekiyargyo karing Hudyo, abiyasang Griego, at deti burireng paten. Inyang abalitan dayti, ring kapatad, tikiray i Pablo karin Cesarea, at pepapuntalanda karin Tarso. Milyaripin, king, mikakapayapan niya ing iglesia, king kabilugan a Judea, Galilea at Samaria. Meragulya at miragdagya miyembro, king kapamilatan na ning kasaupan ning Espiritu Santo, kabang susulong niya, king pamibiyebye at takot, king Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Puriana ka, O Ginoo, king pamiti puning malen mo. Puriana ka, O Ginoo. Puriana ka, O Ginoo, king pamiti puning malen mo. Puriana ka, O Kakong panata tuparan ku king arapan daring takot king Ginoo. Manganlangan at kumabsi ring maluka, detang king Ginung magdulap puryande, king kapilampaman misaplalala. Puriana ka, O Ginoo, king pamiti puning malen mo. Puriana ka, O Ginoo. Ding sablang tao abalure ing Ginoo,
at kilalalande. Pasiratang la ring sablang bansang baking Ginoo, ding sablang mayupaya at palalo keya dukula, ding sabla king alikabok menibatan, dukulangan king keyang arapan. Purihan ka, O Ginoo, ing pamitipon ing malen mo. Purihan ka, O Ginoo. Ding ana kami bait king panahon na daratang, yaing karelang suywan, ing paintungo lalahi, balitanan niya dikil king Ginoo. Ila naman ipasyagda, ing kayang katuliran, karetang epa, makabait, ing sablang kayang depatan. Purihan ka, O Ginoo, ing pamitipon ing malen mo. Purihan ka, O Ginoo. Purihan ka, O Ginoo, ing pamitipon ing malen mo. Purihan ka, O Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning mumuna ng sulat San Juan. Anak ko, etamo sana lulugod, king kapamilata mo ning amano o salita. Ipakita mo, ing tunay lugod, king kapamilata ning dapat. Kanitita mo akilala, king atita mo, king panig ning katutuan. At mitahimik yaing konsensya tamo, king harapan ning Diyos. Nung sakali man liligaligan na katamo niti, uling maigit yang Diyos king kaya katamong konsensya at balo ning sabla. Pakamalan kong kakaluguran, nung nakatamo liligaligan ning kaya katamong konsensya, panatag tamo pilubluban, makalapit king Diyos. Tatanggapan tamuing nano mga duwan tamo kaya. Uling pementuan tala rin kayang utos. At darap tamtamo itang babiye tula kaya. Iti yaing kayang kautusan. Maniwala tamo king lagyo ning kayang anak, Yesu Kristo. At mikakalugod tamo antimo ing inuutos ng Kristo. Ing maminto ka rin kautusan na ning Diyos, manatili king Diyos. At ing Diyos naman, manatili kaya. At king kapamilatan ning Espiritong pagkalub na kaya katamo, abalo tamo king manatili ing Diyos kaya katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Manatili kayo kanako, at ako manatili ko kaya kayo, nga na ning Ginoo, ring sangako mamungalang dakal. Alleluia, 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 alleluia,
Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, at keka antimorin. pamamasaking mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nang sinabi ka rin kayang alagad, ako ing tune tanaman a ubas, at ingig pa ko yung mananaman. Pupututani ing balang sangang mamunga, at takaltasani ing balang sangang mamunga, banlaluyapang mamunga. Malinis na kayong yeni uli na ning ama nung sinabi ko kaya kayo. Manatili kayo kanako nung makanano kong manatili kaya kayo. Ing meto nga sanga eya makapamunga king sarili na, makapamungaya mo nung manatili yang makatayid king tanaman a ubas. Nung kayo manatili kanako, kayo makapamunga. Antimoing ingsangang, makapamunga nung makatayid king tanaman a ubas. Ako ing tanaman na ubas, kayo ring sangang. Ing manatili ka nako at ako kaya mamungayang dakal. Uling ala kayong arapat nanuman nung makakawani kayo kanako. Ing manatili kanako mangariyaking meto nga sangang miyukse at langi. Dingan ti kareting sanga titipunan lang at yukse king api, ban madulok lang. Nung manatili kayo kanako, at dingamano ko manatili laki kayo, adwan nyo itang nanuman buriyo, at may pagkalub kaya kayo. May paligayan niya ingig pa ko, nung mamunga kayong dakal, at king makanyan aparalan, maging alagad da kayo. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayungan. Lawan tayo po, bayo tayo lawan ing Ebanghelyo ngeni, lawan tayo itang milabas a Domingo ing Ebanghelyo, ing mayap apastol. Ating mayap apastol, ating mayap apastol, at ita mo puring tupa. Mig-focus tamo inyang milabas sa Domingo king mayap apastol, king pastol, king tupa. Dapat king Ebanghelyo ngeni, mag-focus tamo po king tupa. Ako ing tanaman na ubas nga na ning Ginoo, ikayo ring sanga. Jesus, ing sinubling mebya iya po ing tanaman na ubas, ing pekapun, itamo po ring sanga. Pero pasibayo, ing maya papastulya ni Jesus, dinauna po ing biyena para nga ring tupa. Ing maya papastol, dadalanala ding tupa king malabong adikot, bala pong makapangan. At potang ating melili mewala, panintunane, uling deng tupa, makulala mata, pero matnila balugbog. Nyaning misan deng tupa dirina dopong bells king battle. So uling mapulaya mata, panayap mong mananabo king bangin. At potang mewalaya o kaya menabuya king bangin, panintunane ning pastol, maya papastol. Anggang ene puakit, kaibat potang ikit ne pusanane. At nung sakaling atimpong danger, ating daratang amanako, mapanako, thieves and robbers, o kaya wolves, asong gubat, para laklakan dalareti, o kaya panakawan dala, ing maya papastol,
makasadya ng idawon, ingkay ang biye. O yan po yung maya papastol, atin niyang lugod, atin niyang malasakit, atin niyang masabal, ing paninang isipan, ing ikakayap da ding tupa. Ding upahan apastol atin pungupahan, hireling ang magpastol, deta ing isipan da yapin mo yung pera, ing sweldo, alalang malasakit, alalang masabal karing tupa. Potang daratang iya, ingasong gubat, iya muna ing titiplad, ing mamako, pagdepensa ning sarili na, at paboren na lading tupa. Paborenong misalbag, paborenong mati, o itapu, ing marok, apastol. So, ing lawan tamo kung heni, kumusta naman ing tupa? Nung ating maya papastol, kailangan natin pong maya patupa. Itamo po ring tupa. Gustong maging mayap kang tupa, datanging panahon maging mayap kang pastol. Ngayong ebanghelyong binasa ko po ngeni, Jesus, yung tanaman na ubas, itamo ring sangang. Nung ibili tayo po king sitwasyon tam ngeni, king metong at tanaman, alimbawa yung santo, latin yang pun, kay batatin yang sanga, ing duat, uling ket ating keng duat, ang popang santol, atin yang pun, atin yang sanga, lawantala, ding sanga, itamo po ngeni ring sanga. Ako, ing tanaman na ubas, na naning ginui kayo ring sanga, kailangan makatayid tamo king pun, itamo po ring sanga, at etamo mo makatayid king pun ning tanaman, none kailangan mamunga. Inyapin sinabi ng Jesus, ing sangang mamunga nga na kuturan niya. At mo po mamunga, ing sanga, none mamunga yang dakal. At emo po bunga at dakal, nune manyaman a bunga. Lawin nyo na po, karakal pala. Potang makatayt ka kingpon, kailangan mikabunga ka. Emo bunga, dakal a bunga. Emo dakal, kailangan manyaman a bunga. Bangkanita dakalang tumulit, ketang tanaman na ita, at mamangan lang mamangan, kay batdang mengan, kuanan de itang butol, uling manyaman niya, itanam de ing butol. Amen? Kay batdeng tenaming butol, dakal nena naman. Makanyan po yung biyatam. Yeah. So, manatili, ini pong binasa ng Ebanghelyo, for 8 times binanggit na, ing manatili ka na kungana. Kailangan maka-attach tamo kang Jesus. Remain in me nga na po kang English. Makatawalong beses sinabi na, remain in me. Bunga, dakala bunga uling eta, mikabunga nung eta makatayid kang Kristo. Makanan mo tamo pong mitayid kang Kristo. Through baptism, inyang may binyag tamo, mitayid tamo kang Kristo. Pero papusapat itang makatayid, kailangan manatili tamo. Makanano tang manatili, makatayid kang Kristo through prayer, through the sacraments, especially the Holy Eucharist. We remain in Jesus through the sacraments. Anyapin po sisimba tamo, inyapin mga di tamo, inyapin mangpisal tamo, potang mi kasala tamo, mi kakawani tamo kang Jesus, dapat potang mi pisal tamo, mitayid tang pasibayo kaya. Kay ba't nanita, nga ko po kaya kayo, kailangan may kabunga.
Kaibat stong mi kakabungaya, kalta sa anepa, ban kanita dakal in bunga. Uling detang mamungang sanga, kukuturan la. Makirakela paking sustansya, kukuturan. Nya po? Nya kailangan kin bieta mating bunga yung kakatamong kasalpantayanan. Nino po retang sangang mekutod mamunga. Ilapin po detang makirandam at alang dapat amayap. Ilapin po retang minunang panahon. Mitubod siyang propeta in Diyos na nung gewara ding aliwa pe matedo pa ding propeta. Mi kabunga. Inyang dinatang ni Jesus, menaral Jesus, tutupin ding alwa tinggap de, pero ring alwa tingyan de. Nino pa puretang sang emamunga, detang sangang emamunga, ilapin detang makirandam king amano ng Diyos, bininyagan lang, pero alala pong mayap adapat. These are the Christians whose Christianity consisted with words but without deeds. They profess their faith, papasyagda, in karenang kasalpantayanan, but they don't practice their faith. O ini po yung kakulangan tamo. Katoliko, king lagyo mo, napapractice in karenang kasalpantayanan, king nga pong Ginoo. O rendeng sangang alang bunga. Kutura na la at iyugse na la ang gapotang langila at silaban la. Alalang kwentang sanga. O ren po, itamo kaya na nutang klaseng sanga. Nya pakiramdaman nyo ko pong masalese. So, makatayid ka, uling may binyag ka. Kaibat na nita manatili kang makatayid, mangadi ka, sisimba ka, makirandam ka kingamano ng Diyos, kaibat na nita makinabang ka. Dapat, kamo mangadi, kamo sisimba, kaibat mong sinimba, kailangan mikabunga. Nano po ang alimbawang bunga in first reading is St. Paul. He was converted to Jesus. He was a persecutor of the church. Kalaban niya po Kristo, kalaban ng Santa Iglesia. Ligalig na laring Kristiyano, ding talatukin ng Kristo. Pero misanaldo, Jesus, akatabnune, kaibat in short, may konvertiya. Kaibat na nita, may naralya San Pablo, pakamalang kong kapatad, bisa kong mikabungang dakal, emo bunga, emo dakal, no ne manyaman na bunga, there must be conversion. Kalupa ng St. Paul, may konvertiya. Hanggang etamo po makonverti kang Kristo at migbayo, etamo makapamungang dakal. Amen? There must be conversion. There must be change. There must be transformation. Uling hanggang etapo magbayo king biye makonverti kang Jesus. Tamo mikabunga, tamo magobra. Pilan lang susuyo kaya katamo. Kingapong Ginoo. Nyapin in conversion, importante ya po. Ang gata pa mo keng pamangade. Ang gata pa mo keng pamanyimba. Kulang ya pa po. Nyapin ni St. Paul, agyampang burita ng paten, sige pamurin. Uling may konvertiyo. Sinuyuya kang Jesus, may manalakad yang
basic ecclesial communities hanggang eta mo po makonverti, hanggang eta magbayo king bie, eta mo makapag-apostolate. Nya pilan lang susuyo kinapong Ginoo, panay kong kukutang po ini. Pilano mong alapit yung kinapong Ginoo. Pilano nga alapit yung kinapong Ginoo. Mamilang na ko mo po nung pilan lang alapit yung kinapong Ginoo. Ulit-ulitan ko, hanggang nga ka makonverte kang Kristo, may malyaring ipanaral. Panaral may mang kaluguran. Nya in manaral, talapanaral, may ka-conversion niya, may kalugod niya kang Kristo. Sungliguran may Kristo, malyaring may ikalat, malyaring may pasyag, may malyaring dake, karingaliwang tao. At malyaring kadumalan kasakitan. Hanggang yan po buring kasakitan para kang Kristo. Nung ipapuburing kasakitan, alang-alang kang Kristo, tayo pakaluguran, Kristo. Inyapin, bunga, importante po yung bunga. Bungang dakal. Dakal at dapat amayap. Sakripisyo, serbisyo, pamanyuyo, kingapong ginong kalumpan ng St. Paul. At baluyo po, detang makatayit king pun. So ini importante mo na naman. Dakalya sanga, ing tanaman. Detang sanga, detang makatayit king pun, kailangan mi kakalugod lang. Kanya-kanya, uling metong yamo po ing pun. Detang makatayit, detang sanga, kailangan mi kakalugod lang. La kanya-kanya, kanya-kanyang bunga. May nakit na kong makananumeng akilaling ing tanaman, keng bunga. Keng bunga. O ini po yung sikreto na ning biye. Bakit tanaman niya ing binye ng alimbawang Jesus ngeni? Lawan niya po yung tanaman. The rules of nature. Rivers do not drink their own water. May nakit na kong sapang inumaning sarilang danom, it will always be for others. Rivers do not drink their own water. Plants do not eat their own fruit. May nakit na kong tanaman, kakananay sarili ng bunga. May nakit na ko po, plants do not eat their own fruit. Flowers do not bloom for themselves. Burida, pabawda ka ring aliwang. It is always for others. The sun that does not shine for itself, it shines for us. The rule of nature, it is always for others. Plants do not eat their own fruit. Deng mamangan king bunga ilapin ding aliwang. A selfless love. A selfless life. Just like Jesus. O yan po yung dapat tamong biye. It is a life with Jesus, life for Jesus. Everything for Jesus, for others. That others may live. Nya po tang memungatang dakal, dakal nunay manyaman abunga, dakala pong makinabang. In Vietamo, it is for others. Dakalang makinabang. Uli na ning kekatamong lugod at kasalpantayanan
king apong Ginoo. Keng tutuking Domingo, 6th Sunday of Easter, malapit na po yung kayang pamaytas sa banwa. Ating sabihan ng Jesus, mikakalugod kayo nung makananura kong liguran. Ding sanga, kailangan mikakalugod lang. Mamintulang king apong Ginoo. At pota pong mikakalugod tamo at gagawan tamo yung kakatamong obligasyon at tinggap king apong Ginoo na nung sinabi na kini, nung manatili kayo kanako at ding amano ko manatili laki kayo, aduan nyo itang nanumang buriyo at may pagkalong kaya kayo. Aduan nyo nga na, potang mikakalugod tamo, potang tutuparan tala ring utos na ni nga pong Ginoo, maging tunay tamong disipulo ng Kristo, maging tunay tamong Kristiyano, at potang agawa tamo po ito, nga ng Jesus, aduan nyo itang buriyo. Bayo tama niya't kailangan gawan tapa mo, itang dapat tang gawan. At lawan niyo po, in Diyos, nakatamo paboren. Amen. Nikakalugod kayo nung makananura kayong liguran nga ng Jesus. Amen. Ipasiyag tamo po ngening kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, kin Diyos ikpang mayupayang tutu, linalang kimbanu at yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, mibay siya kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, paypaytas siya banwa, makaluklok wananing Diyos igpang mayupayan tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye ampong mengamate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang biye ding mete, at king biye alanganga. Amen. nung manatili tamo king ginotang Kristo anting sanga ning tanaman na ubas, malyari tangaduan ing nanuman burita mo, at itimi pagkalog kaya katamo. Nga tamo pong makibat, o Ginoo, pakirandaman me ing balayan mo. O Ginoo, pakirandaman me ing balayan mo. Para king tanaman ng ubas ning makalagana pa iglesia, banding kayang talasalpantaya, manatili lang kasanmetong ng Kristo, mibiyebe king lugod na at palaganap king kayang pamikadamayan at pakamal, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakirandaman me ing balayan mo. Para karing Kristiyano, karing bayong iglesia, ban maging masigasig laking karelang kasalpantayanan, para karing talasalpantaya, karing matuang Kristyanismo, ban elamelako masabal king karelang kasalpantayanan, para karing sasalpantaya, karing mipasakitan ay iglesia, ban matataglang talakad, at mantabi king metong at metong, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakirandaman me ing balayan mo. Para karing mananaman ubas at ding sablang ortilano, baning karelang obra, mikasapat abunga para kaya katangan, ban alang metong man dumanop o kumaong pasibayo, manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakirandaman me ing balayan mo. Para karing ginulot kingig Santa Iglesia at kang Kristo, ing makayagyagdang alimbawa ring mayap a Kristiyano, ibalik do sana king dala na ning Ginoo, manalangin ta king Ginoo. O Ginoo, pakirandaman me ing balayan mo. Para karing sablang komunidad Kristiyana, kumatmula sanang ligaya,
uling balo tamong kalugura na katang Yesus at makirakaya karing kekatang kapigaganakan at matulang pinandit manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ngeni po aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. O Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Ginoong Jesus, tanaman ubas, anong kiyano kaya mabibiye, manatili kang kaya bemi, alang likat kami itong mi, at ning balang metong kaya kami, layon papamungan mo kami, karing bungang manatili, dakal at manyaman, king kapamilatana mo rin Kristong Ginomi. Amen. Salamat kamarano, nintaya ing kayang kutkuta, di Maria, Maria Magdalena, Bangkena, Jesus kayang lawan, ing Ginoo, ala na yung keni sinubio, nebe aleluya, ing Ginoo, ala na yung keni sinubio, nebe aleluya, pusal ni kayang kalungkutan, ni Maria hanapin penguta, ingardinerong kayang nisnan, Jesus ka kuyang palintunan, ing Ginoo, ala na yung keni sinubio, nebe aleluya, ing Ginoo, ala na yung keni sinubio, nebe aleluya, eyune panintunan keni, ing mabienu sa daring bete, mabiyan ting sinabi na, at kaya beyang langga, ing Ginoo, ala na yung keni sinubio, bebe aleluya, ing Ginoo, ala na yung keni sinubio, bebe aleluya, Maria, nanang salita, ing Ginoo, ayang kayarap na, Raboni naman inampang na, tingig pa karin po pamunta, Hallelu, pulisak ning banwa, yato tagong pening, ginutagong pemo tao, Hallelu, pulisak ning banwa, yato tagong pening, ginutagong pemo tao. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong dawon, matanggap yarapaning Diyos igpang mayupaing tuto. Tanggapan na saning ginitundaong karing mo at ikapurin kaya kan ay at kaya kan gaya. O igpaming miglalang, kapamilatanan iting banal a pamilibayan regalo, darakayanan mo kami king kekang dibinong die. Ipagkalob mo sa kinging sablaming gagawan,
patnubayaning belwan king kekang katutuan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatiliya kaya kayo, At keka antimorin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. idi kabarat dapat at matulid, Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. Oig pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupuriyan da kaking lubos maragulatula kaniting panawuning pamanyubling mebye. Inyang Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Kaya di natanging munag ning bayong panawon. Ing makabang pamagari ning pamikasala me pupus na. Ing mipahama kaya to mirinan niyang bayong biye. Ating tao misan pa may gawayang alang kakulangan. Ing tulaning pamanyubling mebye babayo ning mabilog ayato. Kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa. Daralit ding kekang ligaya. Layon makiabi kami kingalantok ng dang pamamiya kapurian keka at ngaming kakanta. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos ni upaya, nipnuyaing banwat yato, ingketang ligaya, Hosana, Hosana, king kagatas, katasan, Hosana, Hosana, king kagatas, katasan, Unyaing daratang, king lagyuning Ginoo, Namanyaing daratang, king lagyuning Ginoo, Hosana, Hosana, king kagatas, katasan, Hosana, Hosana, king kagatas, katasan. Tunekapin banal o igpa, ikay panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning ginoming Yesu Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka. Pirasone at binyene karingke ang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan, Inuking kekang krusat, pamanyubling kinabos mo kami. Ika'y kalapagligtas, ika'y kalapagligtas, ika'y kalapagligtas niyato. inyangining kaganakan mi ayigpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraon mi kaiting tinapin ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipo na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap y king lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang religyoso at religyosa, ding diakono, at ding mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatadming pepayinawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupayng tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananggan. Amen, Alleluia. 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 Abi-abi, mika kapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ang makatayid, king kikatamong Ginoo, ikanta tayong panalangin at iruna ning Ginong sinubling mebiye. Natanging kararyan mo
Ikabos mo kami o Ginoo King sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling ketaing ayarian, ating kayo bayan, ating ligaya manggaman, O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan may kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan ag pangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antimori. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan po. Orderonin Diyos sa minalako, ing kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Orderonin Diyos sa minalako, ing kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Kordero ninyo sa minalako, ing kasalanan ninyato, ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ing kapayapaan. Ibiyemo ke kami, ibiyemo ke kami, ing kapayapaan. Oning ginutang Yesu Kristo, ing tunepon ning tanaman at ita mo ring sanga. Tanggapan tayo, bata mong manatili kayo, uling nuwan lading mayaws, kingapuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat igkas miya ang amano mo, kumayat na ako.
binakataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Alleluia, mabiyaing Ginoo. Kapurudan naman ding isipyo, hanggang iniyo papaniwalaan. Kay Kristo kailangan niya, tumalan kasakitan, mayuya lumuking kayang ayariyan. Inya palating puso ta, nilalaglag, tabang kasabi na kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Alleluia, mabiyaing Ginoo. Lalbog neing aldo daralundong na, mekeni Ginoo, abayan mo kami. Mekeni na o Ginoo, mekeni na kinggemi, misulok-sulok kingge at kapanayan. Inya palating puso ta, milalablag, tabang kasabi ka kataking dalan. Yaing Ginoo, mabiyaing Ginoo, Alleluia, mabiyaing Ginoo. Manalangin tamo. O mapamakalulungig pa, mananon na sanang dating misteryo, dinandaking bayong parasan at idalara kami king metong abayong biye akayabe mo. Itiadwan mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sa guli para karining announcement. Mumunang dili, pabalumi po kayo ang mga opisina sa ating parokya, administrative and pastoral ministerial offices sa darating na May 1, 2024, Wednesday, Labor Day, ala pong opisina. So May 1, Labor Day, ala pong opisina at ang timurin piyesta ng San Jose. Uling Labor Day, parang alantala puring eganaganang talapagobra, ating patron daring talapagobra, yapin ni St. Joseph. Ing Misa King San Jose Chapel, alas 8 ya po ning abak, king May 1. At king Pisamban Tamo, Pisamban Maragul, ing Santa Misa, 6:30 ning abak, ampo pa pong 5:30 ning gatpanapon. So May 1, piyesta ng San Jose, etamo po kakalingwan si Simba, anya alang obre ikayo pong talapag-obra lalong-lalo na So, i-explain mo po nung naning obra, ing obra tamo, susuyuan tayo ing Diyos, king kapamilatanan ing obra tamo. We serve God by our work. Nya sa mas nantang magobra. Malyari tang pasampyo-sampyo, malyari na yan, alipo makanyan.
Sung may gobra ka sa masnan nyo, sa masnan tamo. E po, kalupanan ni nga pong Ginoo, may gobra yan na naman, inke katamong Ginoo, o itam, may nga niya rugoy, Jesus, anpoy Maria, king kapamilatanan ng obra ng San Jose. Nya potang magobratang masalese, ing susuywan tamo, ing boss tamo, king banwa. Kaybat po, Marianihan, bayanihan kasama ni Maria, the month of Mary, the month of May. The month of May is the month of Mary. At intamo pong Marianihan. Gawan tamo iti, imbes na sampanga, ing darawon tamo kang Mama Mary, balang barangay organizations at deta po pong bisa, mag-offer la in kind. At nanuman ing alikom tamo kilob na ning pabulan, iya po ing idake tamo kareng mas mangailangan. O ini po metong ya kareng kakatamong misyon, darake tamo ing kakatamong kayatinan, kareng aliwang tao. Nyaretang medyo atinan, detang ating sobra-sobra, kailangan po idake tamo kareng aliwa. Kimbagay lapang sinabing sobra-sobra, panayakulang. Itang manyaman king lub tamo puya pong dake tamo Kaybat confessions at HRP, in confession tamo po every Saturday, dati 4:45 p.m. hanggang 5:30, o ning ilagad daratang yun, lipong mapali, nya in confession every Saturday, maganak ya pong alas 5. Alas 5 hanggang alas 5:30. Nung mangumpisal ko po, eko daratang alas 5:30. Palako na kaya kanita magmisa kami kareng barangay. Nung magumpisal kayo, oita 5 p.m. At luke pong papangumpisal. Retang mika general absolution inyang Lenten season or Holy Week, mangumpisal na pamurin po. Mangumpisal na pamurin. At tutuki po bangkanita apayari tayo ing pisamban maragul king kayang restoration and preservation atin pong concert for a cause ing manimuna kaniti yapining Holy Angel University. Then pong proceeds ding sobra kaniti miyabela po keng restoration ning Pisamban Maragul. Kapilan niya po ini, June 5, 2024, from 6 p.m. to 7:30 p.m. Holy Angel University Theater, o ita po yung venue, at deng mag-participate kaniti, ilapin po rin the student scholars of Holy Angel University Orchestra and Choral. Ila po ding mag-perform. Then pong tickets, VIP, row 1 to 3, 100 seats, 1,500 po. Kadwa, gold, rows 4 to 12, 288 seats, siya magkanula, 850 pesos. Keng balcony, upper seats, 209 seats, siya magkanula po ring ticket, 450 pesos. At ketang back row seats, 320 seats, siya magkanula, 250 pesos. As a sponsor, potapuret ang bisang mag-sponsor, may choose any of the following packages. Major sponsors, 15,000 and above. O ito po kaybat minor sponsors, 10,000 to 15,000. Kaybat patrons, 5,000 to 10,000. Ay ni po, we can send them a letter for people who want to support this concert for a cause. O yan po, sabi ko na kaya kayo December 7 ng blessing, keng kilob, dening posti mayayari na lang, bahala na nga pong Ginoo, basta December 7, pabless tayo po,
at sana ela magkulang ding pondo tamo. Sung may kulang la, manandam ko. Sung may sukul ko, puntalan nyo ko. Pagdalay ko pong pamangan, Niyas sung may-ari. December 7, datang ya po yung PayPal nuncio. O yan ongoing pamuri ng kakatamong restoration. Nyapin, mag-appeal ka po kaya kayo. Deta sanang ya pamemye, agyang pesos siya mumamaya kayo. At least, asabi yo, may ka-contribution kayo, may participate kayo, king restoration na ning Pisamban Maragol. Ken June 8, pabless la po ring side altars, miyarina la, June 8, 5:30 ninggat panapon, bendisyonan ning kakatamong arsobispo, rening side altars, rene po nga dua, kang apo, ampo pa po St. Joseph. So, June 8, 5:30 po ninggat panapon, ing mag-bless, iyapin ning kakatamong arsobispo. O yan po, So, pasibayo, king ebanghelyo, manatili tang makatayid, bata mong makatayid. Amen? Manatiling makatayid kang Yesus, bata lang atayid, ding aliwang tao. Sung ka makatayid, ka makapanayid. Amen? Nya manatili tamong makatayid, king kinong sinubling mebye, bata mong makatayid, karing aliwang tao. Amen. Talakad tamo po para king final blessing. Ingino manatili kaya kayo, At keka antimorin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ting kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ni, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Sinubli ang bebe, ale, aleluya. Sinubli ang bebe, aleluya. Sinubli ang bebe, aleluya. Ale, aleluya, aleluya. Kristo, yung Pasko ninyo, Kristo, midaw niya. Bete at may kakatya, dapot ngini mabeya. Sinubli ang bebe, ale, aleluya. Sinubli ang bebe, aleluya. Sinubli ang bebe, aleluya.